Divê rojê da pêş salekê yek ji mezintirîn bêtarên gelê Kurd li herêma Kobanê qewimî. Herêmeke bi dora 5000 kîlometran çaralî hate valakirin û koça tevahiyê ya şîneyên herêmeke mezin ber bi Tirkiye ve birêket. Civakê bi erf û toreyên sed salan ji hev bala bû. Argun vemirîn, pergala komek mezin ji xelkê belav bû. Beriya salekê bi temamî kolan û ziqaxên Kobanî mişt millet bûn. نوال و دشتین خوا مشت خلق بون. بریا سالا که وکی رو هوانه که رش گهشته سرکاش مشتنوره. لسه آلیان تف مرن دباریا و تنه باکور ما بو. به هزاران خلق کوبانی. پیروکال زاروک و شیرمجن کوبانی برای خدانا باکور. کوبانی کردستان چوکو مزن کرد. افسالک بسر ایریشا داعش لسر باجار کوبانی و درباز دبه بری سالک وک ایرو سر هلدانا کوبانی با آوازر لسر دیروکا کردی به تایبتی و جیهانی بتواهی هات نقشاندن وک ایرو بهتری 100,000 کسی جوالاتین کوبانی و گندواره وی جدو ملک و مالین خو ولاتی خبردان و جبر هویتیار خصنا داعش بری خودان سینور ترکی و روشک خراب کتا پیشیاوان جالی خوجی حکومت اردوغان دست پیک دسینور خال پیشیا ولاتین کرد گرتن و نهشتن در باسی باکوری کردستان ببن لیدری وانجری خصنا ترور و کریبو داگو ایریشن کردا بکن و اردوغان جی چاوینوی دست کفتن هزینی پگوی پجه دبار نبون و لی خوش نهات گاوا کردان لروجاوای کردستان ریو بریا خود کرن روزک جروجا سالا 2014 به سر گری و غمگینی لسر باجار کوبانی ده درباز بو او روجا درباز بو ناری خصنا داعش بو کو مال و ملکن کردان تالان کرن و به 100,000 ولاتین وی باجاری کوچبری باکور و باشور کردستان کرن و گلک آستنگیجی بو کوچبری آخوره کشاندن جه دسپیکا شر و او در روژا 19 ماه نهان سالا 2014 ری خصنا داعش و بچکن گران ایریشی باجار کوبانی و گندواره بکرن و ترسک مزن خستن دلی ولاتیان ده و او جمالن وان بدار زوری درخستن لی هیزنیه پگویه پجوهن کتیبین ارتش آزاد بتوندی برسوا داعش دان و روژا نزیانه کمادی و جانی دگهاندن همان ری خستنه پشتی بدمکه ده فروکین هفگرتنا ناو دولتی بجداری شر کوبانی بون والی کاریا هیزن کردی کر پشتی گو داعش گهشت دریه مرشد بینار لی فروکین ناو دولتی بتوندی لواندان بیجی پشمرگه پشتی دمهان بسر شر کوبانی و سروکی حریما کردستان مسعود برزانی 155 پیشمرگین کردستان او بچکن گران شاند باجار کوبانی داگو آخا کردستان بپارزه او مل بمل بهیزنیه پگویه پجا شر تروری بکن او هفریزی یک بفروکین هفگرتنا ناو دولتی را کر داگو کوبانی نکوه دسته ترورستان ده هر وها هاتنا پیشمرگین کردستان گلک مورال دانه هیزن کردی به تایبتی و کردان به تواهی هاتنا پیشمرگال کوبانی ده نشان گل پیش آخا کردستانی و پاراستنا و نابا کلم لپیشیای کریزیا لشکری ده ناوا هیزن کردستانی ده بلا کس تجاری و رولا دیروکی سروکی حریما کردستان مسعود برزانی و بریارا شاندنا هیزن پیشمرگین کردستان بو کوبانی دریا ترکیه ده جبیر نکا گوه هزی مل بمل به برای خوره کرد لکوبانی شرکی دجواب ریخصنا نافبوری را کر و کاری بو سرکفتنان به دست بخا پشتگریا براج برای خوی کرد را هلبت جرامانکی نتویا بهستی اومدید به چاوا کردین باشور به بریارا سروکی حریما کردستان بری خدانا باجار کوبانی و دیک سنگرکی ده بروانیا خاکا کردستانی کرن و به تانگو توپان بر سوا ترورستان دان اون جوار نشاندان گویان کردستان یا نمان تەوی ڕەوشە کوردانیا دژوار و زەحمەت لێ باژارێ کۆبانی نەبتەناخۆ بوو دناو ئێش و ئازاراندا و کوردên li her çarparçeyên Kurdistanê hest bi wan êşan dikirin û ji ber vê yekê jî tevlî xwepêşandanan û meşên nerazîbûnê ji bo Kobanê dibûn her wiha piştevaniya xwe herdem ji bo welatiyên Kobanê dianîne ziman û bi hestekî netewî alîkarî pêşkêşî penaberên Kobanê dikirin di heman demê de û piştî morala hêzên Kurdî li Kobanê bilind bû rojane şervanên Kurd bi pêş vediketin û rojane hin ji taxên bajêr ji destê Daişê baqij dikirin li hemberî êrîşên bicekên giran û êrîşên xwekûj yên Daişê hêzên yepege şerên kolanan dikir û hêzên pêşmerge jî bi topên hawnê û katyoşa û girat bersiv didan
li Kobanê şervanên keçûlawên her çaparçeyên Kurdistanê bi awayekî dilsoz û cigerên germ berevanî û berxwedanî li bajarê Kobanê dikirin û xwîna xwe dikin fidayê axa Kobanê û tevahiya Rojavayê Kurdistanê. Piştî 132 rojan got bi ser berxwedana Kobanê ve derbas bû. Kobanê bi rengekî yekîtî û kurdayetî di nava hêzên Kurdî de ji Rojava ta Başûr li pêşiya rêxistina hovane sekinî hate rizgarkirin û ji çeteyên Daişê hate paqijkirin û kêfxweşî kete dilê her kesî Kurd de û li hemû bajarên Kurdî xwepêşandan derketin kolanan. Her wiha di wî şerî de 861 şervanên YPG û YPJ şehîd ketin û 2192 birîndar jî ketin û 4896 cekdarên Daişê hatin kuştin. Her wiha YPG dadiyar kirin got 151 otomobîlên leşkeriyên Daişê hatine têkbirîn û 17 tank û 5 banzer hatin rûxandin û 63 otomobîlên tije teqemenî xwe teqandine yan YPG ew teqandine. Konferansa YPG biryar girt got êdî navê Kobanê bikin bajarê şehîdan û navên şehîdan li gelek cih û kolanên Kobanê bikin û paykerê şehîdan li gelek deverên Kobanê û navçeyên dê çê bibin. Şerê Kobanê got ava yekem cara goraya siyasî û ya leşkerî ya Kurdistanê kire yek. Kobanê û şerê wê li dijî terorê ve dengeke mezin da tevahiya cîhanê. Got jina Kurd navê xwe li ser dîrokê bi berxwedanê nîşan kir. Şerê Kobanê gihîşt got her çarparçeyên Kurdistanê bike yek. û li vê barê divê em ji bîr nekin dema got Erdogan got Kobanê wê bikevin. Belê temaşevan hêja bîranîna va roja reş em bi mîvanê xwe ji Berlînê re birêz Jandost romanivîser li Berlînê li gel me ye birêz Jandost û xîretî vê bultenê tu jî wek welatekî Kobaniyê piştî salekê te ev nûçeya hene xemgîn di wê roja de bihîst helwesta te çi bû? Ceva te ev xandin, ev nûçe, ev toraya ku hatî ser gelê te de. بله سری ده ام کارم ببیجن رحمه خدا لشهید ملت مبا و ام کیف خوشن که نها کوبانی بکیمانی جدست هیزا کتاری وک هیزا داعش درکتیه از دخوازم ویجی ببیجم که راپورا وانها پیشکش کریا رپورتاج هان رپورتاج که براستی یعنی هستان بو بیتر بهتری که نهار روشا خلقی کوبانی بده خویا کرن ام بزانن شرچی بو و کوبانی جی دست داعش بخیرا یپگی و آلیکاریا پیشمرگا و هیزین آسمانی هف پیمانی رزگار بو لی آلیه کی مسئله آلیه دینی مسئله ام از بری که از هستی خود بیجم آلیه دینی مسئله روشا ملت کوبانی نهایه او ملت کن هاد هندره کوبانی ده کیم بگریانا ور چرا وشه ده دجین و پرانین هاد کامپا دند بنی کونا دند و گلک جوان خال پیلین بحری تقلبین حتی خو بگین واره کی آرام و هیمن ام بویرا عبدالله و آلان کردی جبیر ناکن بله من دما کوبانی دست بو داعش هاته از بید حسیام او تقینین کو چه دبون تقین د دل من ده چه دبون دما من دیمن وان چکدارن داعش وان تروریستن داعش لسر کاشه مشتنور دیت از بی حسیام سول وان لسر دل من نه لسر کفرانن از گلکی خمگین دبون خمگینیا زیده جی از هرس دبون از جربه بریا پیاده هرس دبوم من دقوت ممکنه سوجت وان تیده هبه قوام کتنا وی روشه بی حالی جنوبو که ما بازن تیکا بن کونان بن چادران جویجی از کارم ببیجم دروجن دست بیکی ده من گلک من حاول داكو از خواه بگرم وک لکوبان دیجی خوازف بکم لی من نکاربو من عادلی خواه دقوت من دقوت سوجه کی وجن تیده هیا که اف ولات نتنی باجار کوبانی ولات کوبانی درو دو جتلبیا دی جباکوری رقا و عین عیسی دا بگر حتی سینور جرابلسی ولاتک ولات برازان بو بوی رنگی والا ببد درو جانده جهه پرسه بو براستی ام پر پی عارج دبون ما دزانی بو شروان ما وقتا که کس میرن چه برازی بن چه جیج درو دورا کردستانی هر سه پرچه دینی کردستانی هاتبن مدزانی بو که میرن شیرن دشر ده دکارن شر بکن لی سیاستا لدوان مرخ ندکر ام هینجی رخ ندکن سیاستا لدوان
از دخوازم که عبدو وی تشتی ببیجم بله، در کرم. راپور در رپورتاج آواده نهاد مالن کوبانیان پرانی به وی رنگینه اف مالا برای منه ده حالتا سیدان ده بله. دهان مال ما به وی رنگی و مال خلق کوبانی به وی رنگی هنه داکتنا عرده هر مالک جوی ماله بلکی روکیتک به 50,000 و 100,000 دلار لی خستنا کشتنا 10 داعشی تیدا کشتنا باشا مالوان آوا لی پشت را کاوی چی ببه بله. اف مالین کداکتنا عرده بونه کاول ویران بونه کی جوان را آوا بکه کی بدلی بده شهیدن چون رحمه خدا لوان به لی اوی مان زاروک وان شهیدان مالبات وان بله. مدید یعنی چاو و گریان و چه هات سر ملت ما برز جان دوست او مجارکدن و اجارکدن اج راپور مهبنه لسر ویران و تالان کل کوبانی چی بونیجی و پروژه آواکرنا و گلو لالیه که دنت خوازمش جنابی و ناس بکم نویسر ماموستا موزیک گل کرد لکوبانی خودی درکت وقت چاوا کو کاربن آلی کاریا خوابکن لیتنه مدید نو بس رو پلان بس کتیبان بس کلیپان لسر کوبانی چی بکن کوبانی جوان را بود درفت داکو هسته خواه چی بکن داکو خواه نافدار بکن آن براستی کاربون آلی کاریا کوبانی بکن براستی جبون نویسکار و روشنبیرا اجی تیدا ایکو آلی کاری کری او خورت و کچین می که دشرده بون یک آدن او خورت و کچین می که در دورا کامپان بون که بطانی بلاف دکرن که آلی کاری دکرن وان دکر لی از هلبسته که بنویسن یعنی یک استرانه که چی که اوایا نه آلی کاری یک مزنه و پیچه هستی خود درد برن بله لی آلی کاری راستی او کچو خورتین مهبون اندامن هیوا سورا کردی هبون بله. اوانا آلی کاری کرن بپنابرا راجی آلی کاری کرن دهندر دجی آلی کاری کرن بروجنماوانم دنیای راجی آلی کرن ایکو هاتبون آلی کاری کرن بوان راجی آلی کاری کرن لی یعنی ارکه روشنبیره کی سنه لسلام دج هل بس فانا کد خوازه آلی کاری اخوا و هم آهنگی خواب ایش و جانا کوبانی رو ببر خدانا کوبانی رو بده خویا کرن یعنی دکاره هل بسته که چیکه و مالوان آوا ملت ما کرد براستی دا خویا کرن کل آلی کوبانیه به همو هزین خواه به همو آلین خواه سیاسی چقاس نل هف بونجی لید مثلا پشتگیریا کوبانی ده همو بونه یک لیر روشنبیر ما وقت مگوتی یعنی تشتکی هر وقت سيداي أحمد خانيجي قوتيا ناموسا لحاكم وأميرا تاوان چيا شاعر وفقيرا يعني شاعر فقير يان ستران بيجك وچبك في كارساتا مزنده برز جان دوست لهمبر ویکیجی پر نویسکار و روشنپیر آلی کار کردن دواره مادی داجی دواره سیکولوژی دی هن کسین وک وجی هن پنابرین کوبانی کوشبرین کوبریج لباخ ورگرتن لوان خودی درکتن او نا درباسی دورن اوروپی کرن لسر ویکی تبانگا تجی جوان کسان رهیه جوا کسین کوشبر را که هیرو پیلک کوشبرتی گلکی مزنته و او ناجی روژه که برای کوشبر بون و روشا تنگایی دیتن تبانگا تجمان رهید دا کو آلی کار بن جو کوشبرین کوبانی و این روژاواب تباهی را براستی یعنی لبوی داره از بخواد مالا من ده گلک از نابیجن مروی من هاتن مروی من ایش کوبانی هاتن دجم من را در باسبون ما او برن تسلیمی کامپین پنابرا کرن دا کو کارو باری وان رابن و الحمدلله وقت بيجن حموجي بقونا بإقامت وحتى هاجي بردوامة يعني تين جمرة درباس دبن شبك دشافا سي شفا دمينن ودشين كامبين خوا بانغا مجوارك خلقي خوا خودي دركبن يعني أفك رفيعي إيك وحتى فان دراهاتيا آلي كاريك لازم بو بكن خوشبر ندن آلي جبركو از لفرم 15 سال زيادة ترجع از لأوروبا ما از نكارم بيجن بلا خلقي من نين بل ملت مجبورة لجيكي آرام بكره از نكارم تجاري نج تشتكي أخلاقية قابا از بيجن بلا ملت كوشبر نبه نا از وقتاوي بيجن دي از چارهكي ببينم ممكن السياسة مداركي كرد جدا سلا داريا كوباني جريفا بريا كوباني بيجن بلا كوشبر نبن ويدمي أوجي مجبورة چارهان ببینن لکوبانی خانیان آوا بکه جنوب آوا کرنه چی که کاران ببینش بو خلقی او دکارا ببینه لی بانگا من او مروف لهبدو خودی درکه و چل پنابریه با لبیانستانه با و چیجی لولید با
گەلک سپاس ji bo vê peywendiya we birêz Jan Dost ji Berlînê li gel me bû romanivîs û nivîskar gelek spas. Ji bo heman mijareyê temaşevan hêca niha cemberê xwe bidin Herêma Kurdistanê li bajarê Hewlêrê û li gel me ye Dr. Ezedîn Temmo serokê Komîteya Tenderustî ya Pêşmergeyên ku çûne Kobanî. Dr. Ezedîn tu bi xêr hatî vê bultenê beriya salekê ev nûçe bela bû roja reş bi ser Kobanê dihat. Hon jî wek pêşmergeyên Kurdistanê ne û ê Kobanê ne jî we çawa van nûçeya xwan. Helbesta we çi bû? Hestê we çi bû li ser vê nûçê? دم باش که عبدو ببوده زانی از نپاش بوده نکتن. بله سلامتی بکرم. خوازانی یعنی بری ساله که ام نویدر که مجی و هر کسی که دشوبان کو چته کردن الکوبانی. بس روزی که وکو ایدو یعنی وکو به تاریخی دا کو اشتی چیه بوی ام پرپیش یعنی نخوازم بچمن اف تفاصیل انده تشتی کج مهاتی خواستن کل بدر که ما بکرم مکوان بو. ما كر وحتى جيشت مرحلة يعني أم بريكا من هرنا كوباني وما كون بو رولي خلوي در كبدي تو أم جيبونا برشك برخدان كوباني لازم لقي كردي مالوي در كي شيكر وبهفدر بيش مرقا يبكي ويبجي وكسي ترك كل در كي داخل ببون يعني جيشي أزهر يعني الحمد لله يعني شتكي ديرو كيبو يعني أم هيفي دارم كل جاري كديجي بركي برنگێکی وەکو جاران گوت چاوچنە کۆبنێک بە هێزێکی کوردینی چێ ببێت بۆ دژی داعشێ. دکتۆر عەزەدین بەریا ساڵێکی دیسا تو میوانێ me bûyî beriyek ku tu destpêke da tu çûyî Kobanî te çaxê soz dabû te got em hatine da ku em Kobanî gundawarê wê rêzgar bikin ev jî pêk hat te sozê xwe jî pêk anî. Gelo di nêrîna te da Kobanî karibû Kurdistanê çûk û mezin bike û hêzên Kurdî û hêzên Kurdistanî ev cara yekemîn e bike yek û li milê hev şerê terûrê bikin. وقتی که شما کوبانی من بریار خود یعنی نه کسی امر به مکریه و نه کسی یعنی از اجباری کرد من اوا هندری مدو وقتی که من تلفن دکرم مگو شیران چون نه چو گود بابل شیرانه بس شک زحمت در وقت یعنی بله آنها ایکل کوبانی لشر باش دار بو او زانه که چه قومی لوی در که اونجی پیوندی و بره هبو و دشو باند یعنی بس أبي كل درب نظني تشكواني تشيبو قالت تشنا دكن بيكاني مارانته يعني بس أبي كل كواني الشهر ده باش داربو أو دزاني يعني أم لكواني بون ما شرواني أبكي ويا بجي كنت دين أبي كل شهر دكن سريمات ساكيني بله تکانی جمره هنگی راوستی سر کاری وان تکانی جمره هنگی شروع بکی دیجی به رنگی وانی برخدان تکرنه بس بداخل وکو چکی وانت نبود. ایرو اگر کسی من سیاسی هنکی بس وانی هندک کم لبرجواندی کردستانی بفکرن فرصت جمره هاتیه امریکا هیرو پشتا می براستی جبر کل سر عرضه دی کو کرد شرکیه لکردستان پیشمرگه به وضعی آبودی خراب به معاشتی به ارنا لسنگره و شردی که و شهید که بله لروج آواز عینش او شرمانه نه معاش هی نه تشتکی هی بس باریگنان خوارنو شرکرنه یورو فرصت جمره هاتیه يعني دهني بير جناب سروق مثلا اللي صالح مسلم امريكا ده نشتبه وانا كونه بن هيزي كي كردي شي بكن هبش بهدر مثلا برابر داعش لروجا واكو كونه بن والكردستان بويرانجي يعني ديار بوش همو الدنيا ركو كرد برابر داعش ساكنيا يعني هي زهاني هذه بقود دهني بسبب وزير الدرب لافروف روسيا دوتي هيزا سركي يعني اكو برابر داعش راوستيا هر كرد ها پشمرگه ها یا پکه یا پشم اوانا بله دکتر عزدین بله مج نمونات الناس كر قالوا ده تخمينات هذا ترستنا يكو جارا كدن مادام برسغريكن سياسي هنا ترستنا كو جارا كدن داعش درباسي دفرا كدن كردستاني ببا چكووني بچ دفرا كدن با تزاني چو بويا داعش نو كو جارانا يعني او نها كوباني ناتكت بس جبر چكت جبر كو هاتن عراقي او تشكي مزن برد
ئەو چەکاناژی پێویستی بە چەکێکی هەیە و بڕۆخێنی ئەوەژی نەبوو لە ناو شەربانە ji ber vê havî tu nerî ewana me wextî ku ji wan xwe çi pêwîst e gotî eme hêzî îsnad pêwîst e hêzî îsnad di eskerî de merûf e çi ye tu ji para bi hawnin ku bi sawarîxên ku bi çi ew hêzî îsnad e yani ewana beramber di baban sekînî bû bi Kilaşîkovê mecbûr bû ketin û tu quwet ji wan re jî tu nebû yani hîro em dinêrin ku تحالف تنسيقي هيك تنسيقي بقوته هم كي يعني هذا العراقي هذا السوري تنسيق غرفه عمليات جبردت كذا ناهلك او هي تانكا كو ساري وانا هناك جورنا بالليفل الرخينه اللي رخينه دفرد السر عداد من السر عداد بيشمرقه وشرفان اللي سر عادي هذه بجاي أونا بقوته بس بيوستي بأو تشكونه هي نوعية تشكي هي مثلا إيه بيشكتي أو ناجي الحمد لله يعني حتى أنا الكردستان الجنگ ودس بي وصارك هر همو دولة الجهانية يعني ريت بو كردستان بس بو روج أوا أو فرصتين كو هذا كتير يعني هم أمريكا بشتمايا وهم دولة التحالف جيش بس بهالدرة لبشتمانا كو أم كيشا جمدنها يعني أم نها أم كونن هيك شيء بكن كو أم شيء لكن أو أبو مشكلة ما يعني أو فرصتك تاريخي بو ما هاتيا بو براسيجي أو جبت جلسة قرار سياسي يعني أكرت كوباني بديته مثلا ما نظام أو شروان وبيشمركة وإيتر هر هذي كردي بو يعني تفرق وجودي يعني ناتنابون يعني قال لك جماعة بيشمركة قد زاني يعني از بيشير حتى داويل ويدر كيبو باش تشك او ناتن يعني جبل خانه من فيجريان او هذي داويل ويدر كيمن وانا فيجريان بيشمركة ما قال لك كو جاري كم عم تشوف 564 كسب وكم جيشنا ويدر كي وجبي الدوام وجبي السم ليس فيجريان يعني هي وجبي كم هاد وجبي شورون هاد وجبي كم هاد وجبي السيون هاد او دايلي شيء يعني او هاتن الويدركي والروش ديتن براستي يعني تفرق جدائي ما بين بيشمركة ويا بكير بس قيادات سياسية او سبب قال لك كيف خاشن بپیوندیت دکتر عزالدین تمو سروک کمیته تندرستی یا پیشمرگین کوچنا کوبانی و د رزگار کردن کوبانی دا قال لك بشدار بو قال لك سپاس بولتن اما بردوامه لپشتینا برکی